ngilahlekelwe umntwana la. Ngamgcina nge-16 December. Okahamba umntana, akukho la ngasazamanga khona mntanami. Akukho la ngasacinganga khona nabangani angimtholi umntanami. Bathi wabuya ekhaya. Mama, ngizwela isihlungu ngomntwana wakho. Futhi la khona ubulewe ngesihluku. And ngithi mangibheka futhi mangikhuluma nabaphansi lapha. Ngibona abafana abathathu. Mangibona labafana lo mntwana abathema bembulala bahamba bambela endaweni ekude. Bahamba bayomgqiba ngesihluku. La khona umntwana akaphumule neza. Kodwa mina into engitshela yona ukuthi labafana bazotholakala kodwa yena la khona akasekho umuntu ongasekho emhlabeni. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascoe Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pascoe today. So guys, today ke ngoletse ke Mam Zomona, ke tlo mo botsa fela rena a re jetse le bitso la hae, lo ga re hlalosetse hantle why a re ngoletse. Muntu omtala kanjani? Ngiyaphila njani mntami? Ngiyaphila nami muntu omtala. Bengisacela nje utshela ama viewers Josie Pascoe ukuthi wena kahle wa re ngoletse today. Hey, ngixakekile bantwana bami. Nginibhalele ngoba nginenkinga la. Ngihlezi nginibona nisiza abantu, ngilahlekelwe umntwana la. Ngamgcina nge-16 December. Kumnandi, sijabulile sonke, kungenankinga. Okahamba umntana, akukho la ngasazamanga khona mntanami. Akukho la ngasacinganga khona nabangani angimtholi umntanami. Bathi wabuya ekhaya. So ngicela nje usizo, ngizile kuthiwa niyasiza noma ngabe ikuphi bantwana bami la ngizokhona khona ukuthola usizo ukuthi ngithole umntanami ngoba usekhulile yena impela. So Muthomolo sanali nakwekaka ngalahlekile ngwanawo sekane isikhathi singekana nalahlekile wahamba nge-16 December. Sekunesikhathi khona inyanga. Yeah. Into engifuna ukuyazi ukuthi bekahamba nabo bani wena umgcine nini kanjani? Ngiya understand ukuthi umgcine nge-16 zika December but bekwenzakalani ukuphuma kwakhe wamgcina nini kwenzakala ini? Ngifuna ama viewers understand. Sasihleli nje kumnandi la ejardini waphuma nabangani bakhe kungabantu ababuyayo. Since azange azabuye noma ngizama ukufona ngifonela laba wayehamba nabo bathi ubuyile angimtholi ifoni yakhe ayingeni. Kodwa abangani bona bakhona ba safe. Bakhona abangani. Beka how old umuntu omdala usamkene? Kima? Usamkesiwe. Okay. Yeah, beka how old? Beka na 22 years. Musi beka sase young yena ne? Yeah, ngempela ngoba befunda futhi esetishari. Bekumele ngabe uyahamba impela ubuyele emuva ngoba bengahlali la. Kumanje ngikhathazekile. So before utla Josie Pascoe ke batla le viewers sa rona understand. Wile wa try o report maybe case or missing and stuff before uzakithi. Ngizamile ngiyile police station ngazama na kuma radio akukho la ngazama ngakhona njengoba ngisho ukuthi akukho ngazama ngakhona nomphakathi ubungisiza ukuthi ungizwise ukuthi mhlambe ngamtholaphi ngibeka izithombe lutho kuthulile nje lava sa ke tse wa utlwa situation re bima jwa we pa ngwana o tsamile ka di 16 di chomi di teng yena hayo ene ka mama ha tse bo utlwiswa gore mare bohloko akaka yeah complicated angazi mhlambe ma bengumuntu onjani yena umntana mhlambe behavior wise umntana bekahlonipha bekathanda isikole yabo cause naloko kuya count uthola ukuthi mhlambe bathathene nabanye ngo December bathi bayo groove yabo into ezikanjalo bengumuntu onjani yena umntana bekahlonipha sheme bekayithinta nje yabona makujatshuliwe mhlambe ngo December okunawo umcimbi nyane ekhaya noma ebuthintile kungasilo mntana nje yabona la obosekangena namabonda uyakhonza right nje angaze ngaba nenkinga naye futhi nilengwana o ihlomphile nje Muthomolo. Okay Muthomolo ko rantlantle dikarabo tse ngata wena la basare na tsona ne for mama but ska Muthomolo hana gore email etse go jwetsa gona le situation e so rile ga o botsa sa opola go batla mo profeta o prefera mo profeta to rapellang situation e ka pangaka wena ba araba ka go kopa motho wa setso o ka o thollang ngwana ke so ntse go tlo yetsang no re tlo go mkhulu stimela le wena no a tsamaye ha re fihla re bone gore o thusa o fihlela ha o fa re bone gore rantlantle ngwana o aka tholala gore o ko kae le go
etsahala eng so ntho re tlo e etsang no re tlo tsamaya le wena go o ise ko mkhulu stimela a le kgona go sebetsa ka wena a le kgona go bona gore go etsahalang ka bophelo ba hao ke bo mkhulu stimela se motho ano ke motho re tlwaetseng go sebetsa le ena showung ke ngaka tsa rona le rona ra tshepa ene ra o tshepisa go ka se o ise ko motho re sa tsebeng gore o ke ngaka ka profession wang understand go isa ko motho re tsebang gore o na le di-certificate ke motho o sharp o tlo o thusa ke motho o sebetsang le rona Jozi Bioscope so guys ntho re tlo e etsang no re tlo tsamaya le mami ka mo re tsamaye le ena re ko mkhulu stimela go le kgona go bona gore mkhulu stimela a ka re thusa gore a re jwetse kapa a re jwetse gore ngwana mama hantlantle ho etsalang ka yena ebile ko kae Mr Johnson Lovers kopa re moving please situation e wena Lovers e bohloko too much wa tseba o lahlela ke ngwana special o sa tsebe ya mfana cause ngoba ama case anokufika kanje kuthi and thina suke singenazo impendulo yabo that's why decide usithi ubaba ustimela esincede and ngiyathemba kona mfana ukuthi uzosinceda at least esibonise ukuthi hayi mayingabe khona la ogroove khona or wahamba wayogroove kuphi akasana mali yokubuya wayokipita maybe bayietsa bana mothomola msobi but kinini and sekasaba ukubuya ekhaya ukuthi uzofika kanjani ubaba ustimela uzosinceda ukuthi siyazi ukuthi kuphi yabo ma because ibhlungu so sale ka nne kutlisa botse go tshemtsa tsona di gotlile but wabuya kuphi yabona into that's why mfana ngithi mostly kubalekile nako ukuthi maseyintsha mangabe siyaphuma usahlala nomzali make sure ukuthi umzali uyazi ukuthi uyapi mawufila ngathi leyo ndawo it's a new place at least ifake ilocation ke umthumela umzali live location ukuthi ekwazi ukukutrace mfana ungalibali singadluli kwa yeah akere di gate ne tlo kena ka mosh yafana every time asiza la yes confused mama motho mo lo retlamo sizama ukunceda ngayo yonke mara bemfonele mfana ngimtshela ukuthi siyezi what bavele gogo awu mkhulu kunjani okay mkhulu mkhulu se re fihlile rona he le mami okay mama kwa dula ka mkhulu se re fihlile le mama ke yo he mama ngangisiza ngoba nami ngithola lapha ngizibukela nje TV nako sengibona abantu ngapha mkhulu ke ka yona taba ela ke re buile le wena o re so lebetse mkhulu kapa go re ke di clients di dingata o so qetela o lebala mkhulu ke mme o le go joditseng ka ena go o lahlelletswe ke ngwana ke re yiyo le ndaba lo mama ngizwile abantwana bengitshela mani bathi umntwana wakho ulahlekile so bengifuna ukwazi ukuthi ngabe imbangela yakho na yini kwenzeke njani uphi umntwana okay ngoba umntwana mangizwa abantwana bengitshela bake basho ukuthi umntwana unyamalele unasithombe sakhe lo mntwana mothomola yebo ke kopa o arabe mkhulu be wena o ikarabellang yena hayi mkhulu umntana uvele wanyamalala isithombe yebo nginaso ngajabula kakhulu uma ungangisiza ngisiphethe futhi isithombe utlilo tsore snap okay mothomola hayi mkhulu wena mama ayikho inkinga ngizama ukuthi ngihlale lo daba lolu ngizama ukucwaninga ngibona ukuthi umntana wakho mhlambe singabona ukuthi unyamalele washona kuphi kodwa inkinga ayikho ngoba sofike kimi sofike ekhaya ngizokwenza yonke indlela ukuthi uyalithola usizo so mkhulu from mona re etsang jwang akethe into ezosiza manje ukuthi ngingene ngapha ngikhulume nabadala ngapha endombeni yami mhlambe bazongikhanyisela sibone ukuthi mhlambe umntwana wakho unyamalele washona kuphi okay akunankinga ke mkhulu ungangilandela okay amakamera awangeni ngapha ngaphakathi endombeni okay mkhulu amakamera ngicela nje ukuthi asale khona ngapha ngizothi mangena ngapha ngibone ukuthi lapha indaba nje zamakamera la kusendombeni indumba iyahlonishwa ngiyacela nje ukuthi abantu bamakhamera basale khona ngapha ngaphandle mina zobe songena lo mama ngapha ngaphakathi sibonise sanje okay akunankinga mkhulu retla linda mkhulu ukuthi kwenzekile hamba kanjani bongacabanga ukungena noma hayi mkhulu ngingangena musi mina amakhamera azosala no blue yeah okay wena
le ditaba okay sharp so guys ntho e tsalang mona ke re la bona gore mkhulu o re ka se kene le di-camera mo ke kae mo ndumbeng ya hae so ona ntho ka etsang no sentsane o kene Lovers ska o kene Lovers o kene Lovers le mami ka mona go tlo gona o utlwahala go etsahala eng he so hey guys ntho tlo etsang no ke tlo emela mkhulu a tlo gona o tswa le mama ke mutlo ga ntlantle o re bothata ke eng le go etsahala eng for no fela ne ke kopa gore le nna ke lo kena fela ka mohare ke utlwe gore le nna ke tlo gona o bapaki so that ha ke tlo gutla ke le jwetsa mkhulu o itseng ebe ke le jwetsa ntho e ke e utlwileng le ntho e ke naneng bopaki le yona so ke kopa o ska move ke a gutla le nna taba e ya gore ngwana ha o nkareng o bolaiwe sehloha kana e bohloko motho mono especially e le ngwanyana even if ne le wa mshimana I'm not saying ke ntho e sharp wa utlwisisa motho mono so guys ntho e tsalang mona ke le jeditse ka re ke tlo le khutlela le ditaba tse sharp ntho e tsalang go re mkhulu stimela ha nentse re le ka mohare ska hana tshilo ha batle di camera ka mohare o re jeditse ngwana mama o bolaiwe ene ntho a bonang o bona skanga ebile o bona bashimane ba itire go etsahalang I can understand ska hantse lava sentsa bua le ena so re tla utlwa ha se batso ga ntlantle mohlomong mkhulu stimelo ba nwitse re mo fe di minutes nyana tso ga nna itshebisitse taba e o tla go jwetsa ntlantle go etsahalang ka skanga se sa reng wa se bona re se understand le bashimane ba itire motho molo ne ke kopa re fela re be patient motho molo re ke re utlwe go etsahala eng inkinga mntanami zilongo nje ngizothola ukukhululeka nami ngazi ukuthi kwenzakalani ngoba sesiside lesikhathi ngiphuma ngishona le ngazi ukuthi kwenzakalani ngcono mase ngazi ukuthi kwenzakalani mntanami Eskisi mama o hlokafallwa ke ngwana se papa le nama motho mo bohloko especially ha o le motswadi utse ba o hodisa ngwana ke ntho efeng go bohloko haholo mama askisi pile ke o Lovers le mkhulu okay mkhulu hayi ngitshepa gore lens no se bile o le besile snap that's why ke qetetse ke se tshwara so inzima le ndaba ayikho indaba ebuhlungu njengale futhi into ibuhlungu kakhulu mama ngizwela isihlungu ngomntwana wakho futhi la khona ngiyacabanga ukuthi uzomthola ubulewe ngesihluku enda ngithi mangibheka futhi mangikhuluma nabaphansi lapha ngiyabona ukuthi ngibona abafana abathathu mangibona labafana lo mntwana abathema bembulala bahamba bambela endaweni ekude bahamba bayomgqiba ngesihluku la khona umntwana akaphumule nesa kodwa mina into engitshela yona ukuthi mama labafana bazotholakala and futhi ngathatha ngifike ngikubeke la ngiyabazi futhi abafana bakhona and futhi lo mntwana ngiyazi ukuba bamngcwabele esigangeni manje isiganga sakhona kukude kodwa yena la ekhona akasekho umuntu ongasekho emhlabeni kodwa into engikuthembisa yona ukuthi noma kanjani sizomthola uthi mkhulu labafana sizobatho ungasenza ukuthi sibathole njengoba ngikhuluma nawe nje ndodana ayikho mina awamamathambo awashaya eceleni lento ngutshela wona mina ukuthi kuphela 2 days so bese sufumene umzimba umntwana kamama yebo so mkhulu ntho bithong no o ga re tloa mo wetsalang ngoba uthi kuzabe after 2 days re ka mothola masuka la yini movement from now on njengoba sositshelile ukuthi isithombe salomntana ebese isona lesi ngiyabonga ndodasi ngizothatha isithombe salomntana ngibeke lapha endombeni ngithi mhlawumbe kusithandazela ngikhulume nabaphansi bangibonise ukuthi okay umntana wakho lona ke ngoba manje ehambe ngesihluku esinjena yini into engenziwa ukusukela lapho ngoba yena la ikhona akalelanga ngempela ngomoya alright uhlukumezeke kakhulu ufike ngesihluku seke ngizwe ukuthi mhlawumbe bona bangikhanyisela bangibekaphi kodwa mina into engineshowe ngayo ukuthi umntana sizomthola okay so mkhulu ke batla o tseba go way forward after mona re etsa jwang ke understand or after the days and stuff re tla neng rona re le Joseph Pascop le mama mina nje into engantshela yona ndodakazi ukuthi mana ngayibhanja amalanga amabili ngizobe sengiqedile after 2 days re go 2 days kuzobe sekuphele yonke into umntana ozobe setholakele okay mkhulu because into ngifuna mkhulu la wait guys ke a tshepa gore la bona re ntho etsalang e bohloko ha kakang
re fihlile mona le mama ra fihla ha mkhulu mona ha re fihla ha mkhulu Stimela ra thola hore mkhulu Stimela ha sa tsuelwa ke batho ba baholo wa re jwetsa hore Lady Blue ntho etsahalang mona o re jwetsa ka mohare o re ntho etsahalang mona ke hore ngwana mama o bolaiwe ka sehloho ebile o bolaiwe ke bashimana ke se by drift ke mistaken o re ba mo bolaile ka sehloho so ke kopa le mpheng snepe sa ngwana after 2 days ke tlo kgona ho sebedisana le sona so ntho re tlo etsang guys re tlo gutla after 2 days mona so tshwantse le stay tuned ni lona le make sure la re emela ke tlo tla ka part 2 ya mona re tlo kgona le bontsha ga re fihla mole ho etsahala eng ke kopa wait ke tlo make sure follow up ya taba ena ya ngwana mama ska ha bolaiwe so ka sehloho ana le 22 ra ilatella ke a le rata kaofela guys kopa le nneng le emeleng part 2 eno ban ke taba e bohloko haholo le nna kutlwa sa ntshware hantle but ke thabela fela ha mkhulu Stimela a kgonne re yena a re jwetsa ngwana mama a ka kgona ho tholahala yes baby